Mae berfau mewn unrhyw iaith yn dechrau gyda berf enwau. Mae berf enwau yn dod yn syth o'r geiriadur, yn ffres o'r geiriadur. Mae nhw'n dweutho ni beth sy'n digwydd, enghraifft, trinken, googlen, sehen, schwimmen, tansen, ond dydyn nhw ddim yn dweutho ni pwy sy'n gwneud y weithred neu pryd mae'n digwydd. Ydy fe'n digwydd nawr? Ydy fe wedi digwydd neu'n mynd i ddigwydd? Dydyn ni ddim yn gwybod hyn. Dim ond gwybod beth yw gweithred y frawddeg ydyn ni gyda berfenwau. Felly, mwyn edrych ar sut i droi berfenw yn ferf, nawn ni edrych ar y ferfenw Skypen. Felly, chi'n dechrau gyda berfenw. I ddweud rwy'n sgeipo, chi'n rhoi ich yn gyntaf ac ar y diwedd. I ddweud rwy ti yn sgeipo, dw ar y dechrau, sef ti, ac t. Yn cofio hwnna gyda dust, dw ac t. Gweud mae e'n sgeipio, gyda t, sgeipt. Mae hi'n sgeipo, zi, gyda t, zi sgeipt. Rydyn ni'n sgeipo, fi'r sgeipen. Yn y presennol, mae rhai berfau a zi, fe a hi, yn achosi problemau. Enghraifft schlafen, cysgu. Schläft, mae e'n cysgu. Zi schläft, mae hi'n cysgu. Mae angen umlaut yn yr ffurf a zi. Sprechen yn mynd yn spricht, a zi spricht, neu Yoshi spricht Deutsch, fel y poster. Fahren hefyd angen umlaut. Mae e'n teithio fährt. Mae hi'n teithio zi fährt. Sehen, sef gweld, sieht, sie sieht. Darllen, lesen. Ich lese ddim yn achosi dim trafferth, ond liest, sie liest. Laufen, rhedeg, läuft, unwaith eto angen umlaut. Mae hi'n rhedeg, sie läuft. Bwyta yw essen wrth gwrs. Mae e'n bwyta, ist. Mae hi'n bwyta, sie ist. Felly, unwaith eto, berfau presennol yw'r ein. Mae e'n neu mae hi yn sydd yn achosi trafferth. Mwyn dweud beth chi'n mynd i wneud, yn Almaeneg chi'n defnyddio ich werde a berfenw ar ddiwedd y frawddeg. Enghraifft, ich werde gehen. Ich werde mit Fred skypen. Ich werde googeln. Ich werde mit meiner Klasse arbeiten. Ich werde in Pennalan laufen. Ich werde mit meinen Freunden Facebooken. Ich werde in der Deutschklasse sitzen. Yn yr amser gorffennol, mae rheolau'n wahanol. Felly, beth am grwpio'r ffyn lollipop mwyn esbonio pethau ychydig yn gliriach? Mae llawer o ferfau gorffennol, sef rydw i wedi, yn cymryd ich habe, a wedyn g plus t ar y diwedd. Felly, rydw i wedi clywed ich habe gehört, ich habe Musik gehört. Ich habe Musik auf YouTube gehört. Ich habe gespielt, ich habe getanzt, ich habe geangelt. Wedyn ni, cwpl o rai sy'n sôn yn od iawn i ni, ich habe gefacebookt, ich habe geskyped, ich habe gegoogelt, ich habe gejoggt, ich habe getwittert. A wedyn ni, ich habe gearbeitet, ich habe gesegelt. So chi'n rhoi g ar y dechrau, croes i'r neu just yr off y ferfenw, ac ychwanegu t. Mae berfau gorffennol eraill yn cymeryd ich habe gyda g, ond maen nhw'n gorffen yn enghraifft, darllenais i, ich habe gelesen, gwelais i, ich habe gesehen, cysgais i, ich habe geschlafen. Yr tri cyntaf yn hawdd. Wedyn ni, mae'r lleill yn gorffen yn ond mae'r llythranau newid yng nghanol y geiriau, y llafariaid. Felly, singen yn mynd yn ich habe gesungen, trinken,
ich habe getrunken. Schreiben, ich habe geschrieben. Mae'r i dot a'r e yn swapio rownd. Sitzen, sef eistedd. Eistedd eis i. Ich habe gesessen. Sprechen, siaradais i. Ich habe gesprochen. Ac essen yn cymeryd g yn y canol. Ich habe gegessen. Y cwpl o eithriadau sy'n gwrthod cymryd ge. Enghraifft besuchen, dyw berfau be byth yn cymeryd ge. So, ich habe besucht. A hefyd, ich habe fotografiert. Peidiwch byth rhoi ge o flaen yr rhain. Wedyn wrth gwrs mae'r cyffro gyda'r berfau sy'n symud. Gehen, es i, yn y gorffennol, yw ich bin gegangen. Mae gehen yn mynd yn gegangen gyda ich bin. A rhaid i chi gofio, mae'r bin yn symud. Ich bin geritten, marchogais i. Ich bin gefahren. Ich bin mit dem Auto nach London gefahren. Ich bin geblieben. Nawr aros yw bleiben. Arhosais i. Ich bin geblieben. Ich bin in London geblieben. Fi'n gwybod dwi ddim yn symud, ond meddyliwch am aros fel symudiad negyddol. Ich bin geschwommen, nofiais i. Ich bin mit meinen Freunden in Cardiff Bay geschwommen. Ich bin gekommen, des i. Ich bin aus London mit dem Bus gekommen. Des i o Linden ar y bws. A'r un ola am nawr, ich bin gelaufen, rhedais i. Ich bin mit meinen Freunden in Roath Park gelaufen.